Muri iyi minsi ya vuba ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyarushijeho kugenda gisobanuka. Urundi rwitwazo rwose Kagame yazamura ruzaburizwamo. Kuri ababyeyi bombi agahinda ni kenshi. Kwakira ko ababo baburiwe irengero ku manywa y'ihangu byaranze. Ikigaragara nuko izi nzego zose zitagira impuhwe kuko abagize imiryango birirwa bashakisha ababo babuze. Twongeye kubifuriza ibihe byiza mwe mudukurikira ku Baryankuna TV. Dukubitira ikinyoma hakubuye mu buryo bw'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye tubagezaho. Iyi ni televiziyo y'urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RANP Abaryankuna. Tumaze iminsi tubagezaho ibiganiro by'ubusesenguzi byibanda ahanini ku gukubitira ibinyoma bya FPR ahakubuye ndetse tunereka abanyarwanda badukurikirana uburyo inkotanyi zabeshye abanyarwanda zikabapfunyikira amazi mu myaka yose zimaze zitegeka u Rwanda. Mu kiganiro cy'uyu munsi mugiye kubana nanjye Rutare Joseph mfatanyije na bagenzi banjye Mutimukeye Constance na Akuzwe Rebecca. Tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro kibanda kuri izi ngingo zikurikira. Iya mbere, Kagame arasabwa amayeri mashya yo kurisha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko andi yamushiranye. Imiryango ya Dusabimana na Nkorerimana igiye kugwa ruhabo ibashakisha. Tubahaye ikaze. Muri iki kiganiro tugiye guhera ku ngingo ya mbere igira iti Kagame arasabwa amayeri mashya yo kurisha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko andi yamushiranye. Mu ntambara imaze iminsi ishyamiranyije ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC na M23 yagiye ikurura umwiryane hagati y'icyo gihugu n'u Rwanda. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 narwo rukayishinja kuba FARDC ifatanya na FDLR kurwanya M23. Nyamara mu minsi ya vuba isi yose iragenda ivumbura amayeri yose Kagame yarishaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bityo akaba asabwa gushaka andi kataramubaho. Rebecca. Mu mayeri ya mbere yarishaga muri iyi myaka 28 ishize harimo ko yahagaritse jenoside amahanga arebera atatabaye. None isi yose yamaze gusobanukirwa uruhare FPR yagize muri iyo jenoside, haba mu kuyitegura no kuyishyira mu bikorwa. Amahanga yamenye kandi ko FPR ariyo yafashe iya mbere mu kubuza amahanga gutabara ndetse ikoma imbarutso mu ihanurwa ry'indege ya Habyarimana. Ibanza no kubyigamba ariko ibonye bishobora kuyibyarira amazi nk'ibisusa itangira kubyigarika. Kugeza uyu munsi amahanga yaricecekeye. Buri gihe iyo Kagame yabazwaga impamvu avogera RD Congo yahitaga yiriza akerekana ko ngo FDLR ishaka kugaruka gukora jenoside yasize itarangije. None ubutasi bwe bumubwira ko FDLR itagifite abasirikare benshi kandi nabo bake abenshi muri bo bavukiye muri icyo gihugu, ku buryo kubashyiraho dosiye ya jenoside yahita avugirizwa induru. Ayo mayeri nayo yaramushiranye. Akwiye gushaka andi niba agitekereza nka kera. Andi mayeri yarishaga ni ugusahura amabuye y'agaciro akayagemura ibihugu byakeneye. None ubu ibyo bihugu ntibigikeneye abakomisiyoneri
bishobora nabyo kwigerera muri RD Congo bikumvikana nayo bigacukura ayo bishaka n'abanyagihugu bakayabonamo inyungu. Birumvikana ko aya mayeri yo kwitambika hagati nayo yashaje, hakwiye gushakishwa andi mashya, bitaba ibyo agahuru k'imbwa kagashya. Uwavuga amayeri yashiranye Kagame ntiyayarondora ngo arangize, ariko ubu na make yari asigaranye yo kwinjira muri RDC yitwaje EAC nayo yamurangiranye, kuko mu ngabo zizoherezwayo iz'u Rwanda zakumiriwe, kuko ibihugu byose biyigize bidashidikanya ku kaboko ka Kagame muri M23. Bityo rero amayeri yonyine asigaye ni ugushakisha uko yavana ingabo ze mu burasirazuba bwa RDC zikanyura i Bunagana, zikajyana na M23 zikajya muri Uganda, zikazahava zigaruka mu Rwanda, kuko nta yandi mayeri na make yakora. Muri iyi minsi ya vuba ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyarushijeho kugenda gisobanuka, kuko ifite ibimenyetso simusiga bigaragaza ko ibibazo ihanganye nabyo yabitejwe na Kagame, udashobora guhakana uruhare rwe mu gushyiraho no gushyigikira umutwe wa M23. Leta ya Kongo yabashije kubyitwaramo neza, ikora neza akazi ka politike, ku buryo uruhare rw'u Rwanda rwagiye ahagaragara. Urundi rwitwazo rwose Kagame yazamura ruzaburizwamo. Ubu u Rwanda rwamaze gushyirwa mu kato, rumenyeshwa ko rutazahirahira rusunutsa amazuru mu itsinda ry'ingabo za EAC ziteguye koherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubundi iri tsinda ryagombye kuba ririmo ingabo zikomoka mu bihugu byose bigize EAC, ariko kuba Kagame yarahejwe n'ikimenyetso simusiga ko amayeri yamushiranye, akibagirwa no gushaka andi. Ntaho yamenera ngo yivange muri zo ngabo za Kenya, iza Tanzania ndetse n'iz'u Burundi ziteguye kujya kurangiza ikibazo cy'imidugararo cyugarije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kagame amaze imyaka 28 abeshya, ariko niba abanyarwanda baremeye kubeshwa kubera igitugu yabashyizeho, ntabwo abanyamahanga bo bakwemera kubeshywa. RD Congo imaze gupfusha amamiliyoni menshi y'abantu baruta abapfuye mu Rwanda. Ikibabaje nuko abo bose bapfuye ingabo za Kagame RDF zabigizemo uruhare. Ibyo rero bivuze ko amayeri ya Kagame yo kwigira inzirakarengane yamurangiranye kera. Kagame yabwiye abanyamakuru ko ibyo yaganiriye na Perezida Tshisekedi yamwihindutse. Ibi nta gitangaza kirimo, kuko perezida w'igihugu kigenga adashobora kugumya kubeshywa n'utamushakira icyiza. Kuba ibyo baganiriye atarabishyize mu bikorwa nuko yasobanukiwe aho ikibazo giherereye, ashaka umuti. Kagame yumvaga ko azakorera muri Tshisekedi nk'uko yakoreye muri Joseph Kabila. Uyu yahuye n'ibibazo bikomeye kuko yiciwe umubyeyi, agategekwa kwemeza ko yishwe mu buryo budasobanutse. Uburyo rero bwiza bwo kwihorera bwari ugusigira ubutegetsi umuntu wumvwa n'ibihugu by'amahanga, cyane cyane iby'i Burayi, kugira ngo azabashe gukorera igihugu cye atagendeye ku gihugu cyaterwa na Kagame. Perezida Tshisekedi yabanje kwiga Kagame mu masaha make bamaranye, arangije yigira i Burundi, aho asubire mu gihugu cye akora ibyo abaturage be bamutegerejeho, ni ukuvuga kubakiza ubujura bwa Kagame. Kuri Kagame rero, nk'umuntu wakoze mu iperereza, kubona uganira na mugenzi wawe akagutega amatwi akakwihorera, yagera mu gihugu cye agakora ibindi, ni agahinda katagira uko kangana yamusigiye. Kagame yahise yibagirwa ko mu gihe Tshisekedi yajyaga ku butegetsi yari yanze kumushyigikira. Uyu munsi Afurika y'Epfo nayo yatangiye gutamaza u Rwanda ko rufite akaboko mu mutwe wa M23. Nyamara nta kindi gihugu kirarega Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi y'amayeri Kagame yakoresheje imyaka yose yo kwigira mwiza ku banyarwanda nayo yararangiye.
uko amahanga agenda ashyira ku mugaragaro ubutegetsi bw'agatsiko, ni nako abanyarwanda bagenda bamenya aho ukuri guherereye. Ibi bizakomeza gukururira ibibazo abanenga ubutegetsi bw'agatsiko, kuko Kagame atiteguye nabusa guca bugufi ngo yumve ibyifuzo by'abaturage be. Kagame rero ari mu mazi abira, kuko adahwema kubona amavideo y'abasirikare ba RD Congo biteguye kumutera. Arabareba akabona ko bose ari abana bato bataragira imyaka 30, bivuze ko bose bakuze bumva ibyo Kagame akorera igihugu cyabo. Aba rero biteguye no gupfa, ariko bagapfira igihugu cyabo. Ibi rero nibyo bihangayikishije Kagame ku buryo bukomeye, kuko azi icyo kwinjira mu ntambara yeruye byamutwara. Igihugu kinini nka RD Congo gikize ariko gikikijwe n'uduhugu dutoya dukennye, kigomba kuba gifite ubwirinzi bukomeye kugira ngo kirinde ubujura bwa hato na hato. Ntabwo rero RD Congo izakomeza kwemera kuvogerwa, kuko urebye ingengo y'imari ishyirwa mu gisirikare, ariko intambara binjiyemo zose bakazitsindwa, biteye isoni ku buryo nta muperezida utekereza wakomeza kubirebera. Yakwemera agashaka abacancuro ariko agakemura burundu ikibazo afite. Ibi rero Kagame arabitekereza akaradasinziriye kuko bishoboka. Mu kwanzura kuri iyi ngingo rero twababwira ko u Rwanda n'u Burundi ari byo bihugu bya mbere byakungukira mu mutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko abaturage babyo babasha guhahirana. Inyungu yo kuba aka karere kagira umutekano ntigarukira ku bihugu bituranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusa, kuko abazungu n'abarabu baza bakagura amabuye y'agaciro n'indi mitungo kamere, nabo bakabona inyungu. Abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bakunguka kuko baba bafite umutekano. Ntabwo gukomeza kurebera u Rwanda ngo rukomeze ruhungabanye umutekano w'aka karere bizakunda, kuko abafite inyungu mu mutekano w'aka karere ari benshi cyane, uhereye ku banyarwanda ubwabo bajya guhahirayo. Kagame nawe ubwe arabizi ko atazakomeza kungukira wenyine mu mutekano muke wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uko byagenda kose, abafite inyungu muri aka karere bose bazahumuka bagende bavumbura buke buke amayeri ya Kagame na FPR, bityo ikinyoma gihite gikubitirwa ahakubuye. Bitabaye ibyo, ni hahandi amaherezo ya Kagame azaba mabi cyane, kuko amayeri agenda amushirana adafite umwanya wo gushaka andi mashya yatuma abana neza n'abaturanyi, akemera akarya akagabuye kandi karimo amahoro. Sobanukirwa n'abaryankuna n'ibyo baharanira. Kubaka igihugu ni iki? Kuko ni ikibazo gikomeye kuba wakubaka inzu nziza cyane ukavuga ngo ubonye amahirwe yo kubaka inzu nziza cyane muri Kigali, ushaka ko abantu bagutangarira umwana wawe ntazayibemo. Ibyo bintu bundi ni ubugoryi. Kumara umwanya munini ukanahugira mu ibyo bintu ukubaka inzu ariko utari kubaka igihugu, nibyo bizatuma ushobora kuyubaka umwana wawe ntayibemo. Kandi ibi bintu mvuga ntabwo ndi umuntu w'umusaza, ariko ibi bintu ni ibintu abanyarwanda bumva neza, barabizi. Ni ingaruka zo kutumva igihugu no kutita ku gihugu. Mu yandi magambo, ubwo nge nkaba mvuga ngo kubaka igihugu birenze kucyuzuza amazu maremare, birenze ibyo bintu bigaragara, ahubwo ni ukubaka za ndangagaciro mu bantu, ni ukubaka abantu. Kuko naje gusanga niba hari ikintu cyoroshye, nongere nanabisubiriremo aha, niba hari ikintu cyoroshye mu kubaka igihugu ni ukubaka inzu, kugishyiramo amazu. Ikintu gikomeye ni ukubaka ikintu nita filozofi cyangwa imyumvire, kuko iyi myumvire imaze gutungana iterambere ririhuta. Ibi ngibi ugiye mu iterambere ry'abanyaburayi babikubwira. Ikintu kigoye ni ikintu cyitwa kubaka mu mitwe y'abantu, ntabwo ari ukubaka ku butaka bw'igihugu. Kubaka imitwe y'abantu nicyo kintu kigomba gutwara umwanya munini, kigatwara amafaranga menshi. Rwanda rw'abanyarwanda, Rwanda rwatubyaye, Rwanda rw'amahoro,
Abaryankuna bemera ko abanyarwanda bo mu moko yose cyane cyane abiswe abahutu n'abiswe abatutsi bahemukiranye ku buryo bukomeye. Abaryankuna bizera ko gukubita icyuhagiro abagize uruhare mu mahano yagiye asimburana ku Rwanda n'abanyarwanda ari kimwe mu bisubizo by'impinduramatwara gacanzigo igamije guhagarika intambara umunyarwanda rwana n'undi, hakunamurwa icumu, tukubaka u Rwanda rwa bose kandi rw'iteka ryose. Turakurarikira kwifatanya natwe mu mpinduramatwara gacanzigo. Ubu butumwa mu bugejejweho n'urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RANP Abaryankuna. Dukomeje kubana namwe ku Baryankuna TV, aho dukomereje ku ngingo ya kabiri y'iki kiganiro ikaba igira iti: imiryango ya Dusabimana na Nkorerimana igiye kugwa ruhabo ibashakisha. Dusabimana Eugene w'imyaka 32 y'amavuko na Nkorerimana Fabrice w'imyaka 28 n'abarimu babiri bigishaga kuri Groupe Scolaire de Muramba mu murenge wa Cyabingo akarere ka Gakenke. Baburiwe irengero ku wa mbere Werurwe umwaka w'ibihumbi 2022 bajyanwe n'inzego z'umutekano z'u Rwanda. None amezi arengane arirenze nta kanunu kabo. Ntako imiryango yabo itagize ibeshakisha hirya no hino mu gihugu, ariko igiye kugwa ruhabo kuko amafaranga amaze kubashiraho. Imvano yo kubata muri yombi nuko bashinjwa gufotora no gukwirakwiza amashusho y'umudepite witwa Murebwayire Christine wumvikanye asabira Niyonsenga Dieudonné uzwi nka Cyuma Hassan kuzagwa muri gereza ya Mageragere ahafungiwe, none akaba abayeho atotezwa cyane. Iyi video yafatiwe mu kigo cy'ishuri cya Groupe Scolaire Muramba kwa 28 z'ukwa kabiri 2022 saa 7:36 z'amanywa. None iranze ikomeje guheza inzirakarengane mu mabagiro atazwi, mu gihe uwemeye ko yayifashe Cyizere Nsangano Olivier na Ndayisaba Ildefonsi wemeye ko yayohererejwe barekuwe barataha. Abandi babiri badafite aho bahuriye nayo bakaba baraburiwe irengero. Amezi amaze kurenga 4 imiryango ishavuye. Ababyeyi babiri barimo Kantarama Dansire umubyeyi wa Nkorerimana Fabrice na Kamikamuntu Ariette washakanye na Dusabimana Eugene bakomeje kugaragara mu bitangazamakuru aho babaga barimo gutakambira inzego zitandukanye za leta ngo zibabwire aho abantu babo bafungiwe. Gusa byaranze bibi by'ubusa ntaho basize, ariko inzego zose batakambiye zikomeje kwirengagiza ubusabe bwabo, ahubwo ugasanga zibasiragiza aho boherejwe naho bagakubita igihwereye. Ku itariki ya 25 ukwezi kwa 4 mwaka 2022 ubwo bageraga ku biro by'akarere ka Gakenke bagiye kubaza irengero ry'abantu babo, barashushubikanywa bikomeye hafi no gukubitwa. Meya w'akarere ka Gakenke Jean Marie Vianney Nizeyimana yumvikanye avuga ko aba barimu bataburiwe irengero kuko bajyanywe n'inzego z'umutekano habona, ariko icyamunaniye ni ugutobora ngo abe yakwemeza aho bafungiye ngo nibishoboka imiryango yabo ibagereho. Kamikamuntu Ariette na Dusabimana Eugene basanzwe batuye mu ntara y'Amajyaruguru akarere ka Gakenke umurengo wa Busengo akagari ka Muramba umudugudu wa Kirwa. Mu nyandiko Kamikamuntu agendana harimo izo bandikiye inzego zitandukanye, harimo urwo bandikiye RIB ku rwego rw'igihugu ku itariki 4 Gicurasi umwaka 2022, aho imiryango yombi yasabaga ubufasha bwo gutahura abantu babo baburiwe irengero. Icyo gihe bandika amezi yari amaze kuba 2, ariko nta gisubizo gifatika barahabwa.
bamenyesheje polisi y'igihugu, akarere ka Gakenke, Transparency International Rwanda, umurenge wa Cyabingo n'uwa Busengo ndetse n'ikigo cya Groupe Scolaire do Muramba, ariko izi nzego zose zararuciye zirarumira. Abarimu bakomeza kuburirwa irengero kuko mbere bari bitabaje RIB ku rwego rw'umurenge n'urw'akarere, ariko babura igisubizo gifatika cyo kumenya aho abantu babo bari, ndetse bitabaje akarere baterwa ubwoba, barashushubikanywa, bataha amaramasa, bagenda bahamutse batinya gufungwa. Urundi rwandiko nurwanditswe na Kantarama Dansire, rwandikiwe mu karere ka Gakenke, umurenge wa Janja, akagari ka Gakindo, umudugudu wa Rukerera. Ni ibaruwa yandikiwe RIB ku rwego rw'igihugu kuko bari babasabye gutandukanya ibirego by'abantu babo babuze, buri wese agakurikirana uwe ku giti cye. Iyi baruwa isaba kugaragaza irengero rya Nkorerimana Fabrice yakiriwe na RIB i Kigali kuwa 5 z'ukwa 5 2022. Ikigaragara nuko izi nzego zose zitagira impuhwe kuko abagize imiryango birirwa bashakisha ababo babuze, bategesha amafaranga menshi kuva aho batuye kugera i Kigali. Itike yonyine bishyura mu modoka no kuri moto ni 10,000 kuri buri muntu iyo baje inshuro imwe gusa, kuko baraje kuri RIB kuwa 4 z'ukwa 5 2022 bagasabwa kugaruka bukeye. Ni igihombo gikomeye mu gihe uru rwego rwashoboraga kubabwiraho ababo bafungiye, bakibonanira ntibahore basiragizwa mu nzira nk'aho aba bafunze ari abicanyi ruharwa. Ku itariki ya 11 ukwezi kwa 5 umwaka 2022, Kami Kamuntu yagarutse kuri RIB, nabwo asabwa kwandika agakomeza gutegereza. Bongeye kubatumaho bababwira ko amakuru yatanzwe atuzuye, basabwa kongera kwandikira RIB ku rwego rw'igihugu ku itariki ya 13 ukwezi kwa 6 umwaka 2022. Icyo gihe abantu baba bari bamaze kumara iminsi 105 baburiwe irengero, bo bagasanga ari ukubasiragiza kugira ngo amatike azabashireho bareke gukomeza gukurikirana ababo. Ibi rero biramenyerewe cyane kuko abasiragizwa bose bageraho bakazibukira bakabivamo. Uwo munsi Kantarama na Kami Kamuntu bongeye kwandikira akarere ka Gakenke basaba Meya Jean Marie Vianney Nizeyimana kubabwira aho ikibazo kigeze, cyane ko iminsi 2 imbere ku itariki ya 11 ukwezi kwa 6 umwaka 2022 mu nama yakoresheje mu murenge wa Cyabingo yari yabijeje ko agiye gukurikirana akamenya aho abantu bafungiye. Kantarama na Kami Kamuntu bongeye kuza gusaba igisubizo kuri RIB ya Kigali ku itariki 27 z'ukwezi kwa 6 umwaka 2022, ariko nabwo barabahinda bababwira ko bakirimo gushakisha. Ukibaza rero icyo bagishakisha ukakibura. Uyu munsi twandikiye inkuru, iminsi ibaye 124 abantu babo baraburiwe irengero, mu gihe akarere kakivuga ko bajyanywe n'inzego z'umutekano bataburiwe irengero. Imiryango yabo se yabura guhangayika ite batababwira aho aba bantu bafungiye ngo byibuze babagereho bamenye ko bagitera akuka k'abazima? Uyu munsi aba babyeyi bahawe nimero za telefone bazajya bahamagaraho none amezi arenze 4, nta kintu gifatika ku irengero ry'abantu babo. Ubu noneho bageze aho bahamagara bakabibutsa babatuka, banajyayo kwibutsa bakabashushubikanya. Kuba RIB yarabahaye nimero zo guhamagaraho 0781 122 ikaba itazitaba bimaze iki? Nyamara David Murerwa wayitanze arumva nta kibazo afite,
aba babyeyi agahinda karabishe, babuze iyo berekeza kandi byitwa ngo umuturage ari ku isonga. Ubu se ibyo Meya Jean Marie Vianney Nizeyimana yavugiye mu nama yo kuwa 11 z'ukwa gatandatu 2022 yarabyibagiwe? Ese aka karere kikanga iki kuba kadasinya ku nyandiko zitabaza zabandikiwe? Ese ni ukuvuga ko FPR iba yabahaye iyi myanya itabizi? Kuri ababyeyi bombi agahinda ni kenshi. Kwakira ko ababo baburiwe irengero ku manywa y'ihangu byaranze. Dusabimana Eugene yasigiye abana 2 Kamikamuntu Harriet. Bararira amanywa n'ijoro babaza aho se yagannye, akabura igisubizo kuko nawe ntacyo afite. Nkorerimana nawe wari utunze umuryango avukamo yawusigiye ibikomere byinshi cyane ku buryo ibyo kwiga kwabo birangiriye aho, nta kindi bazira uretse kubashinja ngo bafashe video y'umugome wambaye umugoma. Ku itariki ya 11 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022, Meya wa Gakenke Jean Marie Vianney Nizeyimana yakoresheje inama mu murenge wa Cyabingo ari kuwa gatandatu. Imiryango yombi yamubajije ikibazo cy'abantu babo bakuwe mu kazi bajya gufungirwa ahantu hatazwi, bakaba barifuzaga kumenya aho bafungiye n'icyo bazira ngo babashe kubageraho. Meya yabanje kwigira nk'aho icyo kibazo atakizi, biza kurangira yemeye ko akizi ndetse agiye kugikurikirana, ariko birangirira aho ngaho kuko icyo yakoze nicyo FPR yita gutera igipindi abaturage. Imiryango yombi yamubaje ikibazo cy'abantu babo bakuwe mu kazi bajya gufungirwa ahantu hatazwi, bakaba barifuzaga kumenya aho bafungiye n'icyo bazira ngo babashe kubageraho. Meya yabanje kwigira nk'aho icyo kibazo atakizi, biza kurangira yemeye ko akizi ndetse agiye kugikurikirana, ariko birangira aho ngaho kuko icyo yakoze nicyo FPR yita gutera igipindi abaturage. Cyizere Sangano Olivier na Ndayisaba Ildefonse bari bafatanywe na Dusabimana na Nkorerimana, ariko bo baza kurekurwa. Ariko izi nzego zose zirabahungeta ku buryo badashaka kugira uwo batangariza aho bari bafungiye. Ese niba ntacyo izi nzego zo zikanga, kuki banga ko abafunguwe bavugana n'imiryango y'abagifunzwe ngo bagire amakuru babaha? Wenda babarema agatima. Ubu bwiru buhisha iki mu by'ukuri ku buryo bakangishwa gufunga niba hari amakuru batanze? Mu kwanzura uku gutabariza ababuriwe irengero, twasaba rero imiryango yose yita ku burenganzira bwa muntu guhaguruka ikavugira aba barimu baburiwe irengero. Ikigaragara kandi nuko inzego zose zirengagije iki kibazo, kandi ikigaragara nuko imiryango yabo ihangayitse. Ntibyumvikana ukuntu umudepite avugira ijambo mu ruhame bakifuza ko isi yose itarimenya, mu gihe nta keza kaba karirimo. Nubwo nta kigaragaza ko ari Dusabimana na Nkorerimana bafotoye, ariko niyo baba ari bo bafotoye nta cyaha cyababarwaho, kuko iri jambo rutwitsi ryavugiwe mu ruhame rwa benshi. Ntabwo ari inama yabereye mu muhezo buri wese yashoboraga gufotora. Biragayitse cyane kuba FPR ikomeza kwimakaza aka karengane, nyamara abandi bakabifata nk'ibisanzwe. Uyu munsi barajyana jewe, ejo bazajyane wowe, ejo bundi bazajyane undi, bityo bityo. Icyo buri wese asabwa ni uguhagurukana n'abandi agatabariza abarengana, kuko utatinyutse gutabariza abandi bakicwa nk'ibimonyo, ntaba yizeye ko nawe azabona abamutabariza. Nitubigira ibyacu twese nta kabuza abagome bazaganzwa. FPR wahisemo gukomeza kwica inzirakarengane, igendere ntituzagukumbura. Aha rero akaba ariho dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nshimira cyane Akuzwe Rebecca na Mutimukeye Constance twafatanyije kukibagezaho, ndetse n'itsinda rigari ry'abanyamakuru bakiduteguriye. Nkanarushaho kuzirikana mwe mwese
mwagikurikiranye, mbifuriza gukomeza kugubwa neza no gukomera ku ntego yo guharanira impundiramatwara agacanzigo mu banyarwanda. Imana y'amahoro ibahire.